Mau lihat emang dihamur bola nih hasubuton bisok di pasar tamu do tuhami pinggan sakti lima turaja di pati. Adok kata ni naga dua mang bola nih hasubuton nama dok dia malakatna dia maudokna dia mangatana dia manidokna kata kamu mang bola nih hasubuton nasarpak mangulah kita mau lihat eh. Gale jana horas dia muna amak pada kami. Iya betul. Natakas sabudo siboto nadi rohanami. Alayamak pendor pergoci. Asa tak kasat to hani hasudo pur magbege akaw laulaw nai martangiro kami to baik kamu majo kontak siti tulili siti tulani Mau lihat emang amang bola nih hasubuton martangitangian mah kita asal buat kami join masih ditulili segitu kontak dalam ini kontong tomat dari mana mau lihat deh. Nunga itangyaw kami ang tunggon ng sinitulog nangin. Natakas, abanta na morte warama martinani mantong asa nga nisita betul na karlik ko man simorok ni matalo at tong namartuhan. Salubog! Amang terbe pa kutsi. Maulani. Alu-alu matutawata na martuhan ni bala. Alialo putet kamu tanah martu di bata. Alialo baca komentar saya nak tasawuf nasi itu nalo. Kamu makan oras pada nami. Baru mula dari penarikan, baru mula waktu nauli. Baik mah bukan mulai. Ala Tuhan di bata untuk si sobaw baik mah somba kumat tanah martu di bata do tusgat na tarong yang muna batuan pergosi asa gabi bantong lihat gabi lihat horas baik mah bodang lihat di asa mga lihat kami atong di inanami na ang jubalawang tingong
Gunung nga di bait damang lihat-lihat gawi asa ido na tiyo doon ni tao main na tiyo di banubo di mamajud tubig ang kaso dahil nga si tiyo lasusado mo ma tuwa sa atan Sumari sa may tali na manjalo ula-ula kursi dan hikabe na marang-marang kinamantong akti bunor iso may da lasradengan mo kita lao manjalo oras sigiritorti asaw na patoro tubig ka gasaw nate tunay-ibang may ita sa lulot na siyo ate jadi baribang man ng ula-ulat ta raja na ako doon unuran na sida jadi isang may ita na marang-marang dito baribang may ita asasiatan na nagtapsuli sa lulot ula-ulat ta ala toronto ula-ulat ta doon unuran na sida maksud tu di sana masuk majalita tubariban ate tubariban majalita masuk akaberi majalisa majalan nomor sinul babi jadi dihamuna ula-ulangan haragaba ko Maulian ikong darajat na nung nataktas atong